Qatar di Israel na attack tawrubagi matung sida Middle East yamna change o lakre Middle East ta NATO gumna form tawbagi meeting tawkre masidi mayamda khangdra wafam ni aduga khwaidagi chawna hojik nainari se Saudi Arab na lawrakiba initiative ni maramdi Saudi Arab se Middle East khwaidagi strong and powerful country ni aduga prithvi da Musliman countries purmak asigi leader ni Makoy asina handak thaba ama tawkre mawdi Prince Salman na Pakistan kauraga Pakistan ki Shahbaz Sharif asika Riyadh ta dil ama pek ama pass tawkre madudi Saudi Arab ta attack tawba Pakistan de attack tawbani hain lawni aduga Pakistan de attack tawba Saudi de attack tawbani hain lawni hojik India amati Pakistan ki marakta always tension lairibani aduga Israel amadi Middle East countries sing asiga tension lairibani masigi cherak asida Pakistan amati India ki Pakistan amati Saudi Arab ke marakta defense pact Saudi de attack tawre Pakistan ne yawba Pakistan de attack tawre Saudi de yawba Saudi na Pakistan de yawrak pahari se Saudi ga loina country mayam yawrak lagani chendrak li tapna development mayam lakre masigi news ase India da nainari amati worldwide te nainari hojik Israel te su yam kana nainari maudi Islamic countries sing ase Qatar de attack tawruba asina hojik unified oyan kre haiduna report sing na mention tawri India ki neighbor da yamna chawrba development ni amasung masigi se yamna chawrba wani haiduna any group any port amana attack tawruba ta Saudi Arab ta Pakistan ki military se active oi kidori ni aduna Middle East di hojik Israel ga tension chi lairak ni asum tension chi lairak pana karigumba Saudi Arab ta bom ama top ama missile ama taba taradi Pakistan ma de changsin kragani Pakistan che hojik ka nation purmak tagi khwaidagi strong ni Muslim country ta only nuclear weapon pai bani aduna Pakistan ga Saudi Arab ka pun ki base defense pack ama ore se hojik ka neighboring country ore ba atai sigi su yam tension ni aduga report sing hairi madudi Islamic NATO ma Middle East form tawni hairi se masi araiba wana te sini masi aseng boy rakani adubu time di changini Musliman country sing ase masi unified oira pada matam khadi changani sini adubu starting haukre Saudi amati Pakistan ki marakta Pakistan che nan Middle East country ni adubu Saudi na mahoi bu chingsen kre hojik Saudi amati Pakistan ki maraka pek oi khasi India ki reaction kari no kari kumba hojik India amati Pakistan thangaduna lairabani amasung Pakistan ti adu kumba terrorist group ama natraga atangbat hai rok makoi asina India da attack torak patarati India amati ki reply soi dana pigani madu ki tanja da su Saudi Arab na Pakistan ki relation da yenglaga Pakistan ki mateng tawkhidra makoi ki inaba asigi matung inati yes tawkhini sini aduna masigi wafam ase India ki oina chobwani aduga Qatar da Israel na attack to base masi tawro moi tabani hai base experts sing wani aduga masi ge wafam sida India na su ninda tawki Qatar de attack to wa India na yam kana ninda tawki aduga Palestine ase state pi baki tamakta United Nation da vote pi na bada India na madu su vote pi so handak Qatar gi attack ase masi Israel ki oina asoi bani masi experts sing haina buani Pakistan ki oina di masi sana da tampa tinba habi thokre madudi makoi ki oina mateng mapang janingai matang mapangre aduga masi Israel na matang ase pi bani sini Pakistan ki makoi ki military strength makoi ki forcing aduga sen tum pairaba sen laiba aduga asom da khuchulai laiba ani se punkre aduna hojik mase aduna Pakistan ki oindi hojik am kana kare sini aduna handak Shahbaz Sharif anti makoi ki Asif Munir makoi ase visit tawkri makoi United Kingdom du jakadori aduga USA Satori aduga lakliba advancement asigi matag loina wari sane sri Indian su reaction chi PDP krehari ma de koi loin khangya ure haiduna aduni hojik oiri se Pakistan ase hojik jawrba khongthang ama thangkin kre geopolitics te am jawrba change ama lakani sini hainari aduna Saudi amati Pakistan tie up to ki basi major development hairi amasung masigi tie up se asugumba Middle East mayam ama oira kadori sini Israel na aggression si torpagi masigi development amasi lakle amoromda am jawrba Russia amadi Ukraine ki war asing related ta India na kari khongthang thang julu masida western media dagi kari hairaki maudu paung lai maudi western media de am kanna iri sini India has crossed the red line sini hairi se ujik Belarus amadi Russia ki marakta Zapad ko pa army exercise amat Belarus amadi Belarus asida kam kan pangthok li sini masida nuclear drill to ba amadi navy drill army ki exercise masi matang tawi sini masida India ki force chale masigi Zapad exercise asida yaw rui aduda masida India ki military air force pun magasi chali sini aduna masigi wafam sida India se hojik Russia ka Belarus ka masigi marakta India selak pasa masida India sida high crime of the red line cross tawre India se yekna ba amani taseni yekna ba amani west ki Ukraine ki pun mag ase
हाइग्रे हाइरी होजिक वेस्टर्न मीडियाना अदुना इंडिया की मथक्ता येगलैलो मियंगसे होजिक अमुक हेना टाइट ओसिलकदौरी ब्रा हाइबको मफमसिने याम कन नैनरी अदुबु यामने इंटरेस्टिंग ओइबा पॉइंट कैनो हाइ मतमदा बेलारूस अमदि रशिया की मसिगी एक्सरसाइज असे against US amadi NATO kini haidana lawdribani NATO country singa sina so masida only 65 troops kaktani sin yawrise India ki chatuna masida Russia amadi Belarus ki mateng tawkhre haidana red line cross tawbani masi NATO ki challenge ni amadi US amadi Europe ki challenge ni amasung masida billions and billions of dollar Russia dollar India ga relation leiripa masi punbak sida yam job trouble amala kadori haipo phom asiam kana nei kresini India na chumaina नक्सिलक्प चंगसिलक्पसे मखोइगी ओइने यामना का जाका चनिगा ओइबा यामना तन्निगा ओइबा आमदि याम नुंगाइतनिगा ओइबा दुगु मफम ओइबा इंडिया से लापना यु नखोइ लेगनो अदुगा रशिया का नक्सिन गनो हाइबसिनि मखोइ क्वेश्चन असिना मखोइ याम नुंगाइत्रेसिनि अदुगा पॉइंट टू बी नोटेड ओइबा वफम मना जापान असे कैनो जापान असे रशियन लैंग्वेज ने अदुगा मसी वेस्ट हाइरिबदि सिनि अदुगा मखोइगी जापान आरिसिदा यूज तोरबा गारिगना अमा मसिदा मखोइ जेट असे यूज तोबिसिनि सो जेट असे मखोइगी ओइना काम चाकपनो हाइ मतमदा वेस्ट ना जेट टी शार्ट करा सेम्बा असे रशिया बु सपोर्ट तोबनि सिनि मसिगे सिंपल सिंग सि वेस्ट कंप्लीटली बैन नि सिनि अदुना जापान आरिसे नाटो कंट्री सिंग वेस्ट कंट्री सिंग मसिगे एक्सरसाइज असे यामना क्लोजली मॉनिटर तोबिसिनि मसि नाटो की अगेंस्ट तोबनि यूक्रेन की अगेंस्ट तोबनि यूक्रेन को जॉय ओइबगे तोबगे दमक्ता अदुना मसिदा अमका इंडिया ने याउसिलुबसनि कोइ प्रॉब्लम उजिग चाक लेसे अदुना चाकपगी चांग असे हेंजिन नरकले मसिदा रशिया दी यूक्रेन की मरमदा रशिया दे यामदा कन चाकथेक ले तंजा सिदा अमका इंडिया दा मक चाकथिरकपनि मसिदा मरम ओरगा हांदके लेरम रिलेशन सिदा यामदा प्रॉब्लम अमा ओइनरकपे वानी इंडिया की फ्यूचर खंगते वेस्ट अमदी US की रिलेशन दा यामना फजना मुना किदुना मदुति मी फाउद नेट नद्रबा अदुगी टाइप ओरकदोरिबा हाइबगी चिंगबसु लै अदुगा एक्सपर्ट्स इन हाइरी बार रशिया की जापात आरिसे जेट न सिंबलाइज तोबसे जेट असिगे मीनिंग कैनो खंगते सिनी अदुपु रशिया न सु हाइदे अदुपु मसी वेस्ट हाइब थोइसिनी रशिया की वेस्ट लाइब यूक्रेन से मसी तब तबना कब्जा इरकपगी लौसिलकपगी सो जापात असिदा इंडिया तना तना टॉप कंट्री सि एक्सरसाइज दे याविसिनी अदुपु वेस्ट न टारगेट तोबसे इंडिया बुन हेन तोबा इंडिया का यावदोरिसिनी अतोप कंट्री द ममिंग पंदे सिनी होजिका अदुना इंडिया से खरे सोली है तौरीब्रा नत्रगा इंडिया से पावर ले है पावर ले हम चौरबा स्ट्रॉन्ग होल्ड अदुगुम कंट्री मना रशिया का चंगनखिबा मसीदा यामना साथिने चाकथेपगे वारी होजिक मसीगी जापान एक्सरसाइज से याम कन तौरी अदुगा कांगलुप अमना हाइ मसी यूक्रेन बुलौसिन बकी तौरकपनि हाइदुना यूक्रेन बुलौसिन बा असिदा माकी एलाई कंट्री सिंग असे रशिया यौहनबा मसी पुनमा असे असिदनी इंडिया से खंदोकलगा वेस्ट ना होजिक याम खन्ना मसीदा अमेरिका ना इंडिया दा ताइनरकलिसे अदुना तबना तबना रिलेशन से अमुक हेना मुनरकपगे वफमसिंग मेंशन तौरि मसिंग से टॉप डेवलपमेंट खरनी वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स दा मतेक सिमतंग थमजबनी सो थैंक्स फॉर वाचिंग